Армысыздар ардақты ағайын. Тегеран университетінің докторанты Саджад Ахкари мырза Абайдың 175 жылдығына орай ақын өлеңдерін оқуды іліп әкету кезегін маған ұсыныпты. Ақынның бір өлеңін қазақша және парсша оқып берейін. سلام بر همه علاقه‌مندان شعر و شعرخوانی به مناسبت 175مین سالگرد تولد ابای قننبای شاعر بزرگ ملت قزاق. آقای سجاد احکری دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تهران برای خواندن یکی از اشعار این شاعر مرا به چالش دعوت کردند. شعری به زبان قزاقی و فارسی تقدیم حضورتون میکنم. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің өмірім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара. Сіздерге еркін тиер байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе? Қаны қара бір жанмын, жаны жара. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Жасымда албырт өстім ойдан жырақ, айлаға, ашуға да жақтым шырақ. Ерт ояндым, ойландым, жете алмадым, етек басты көп көрдім елден бірақ. Ой кіргелі тимеді ер көзіме, сандалмамен күн кешкен түс бізіме. Өзі ермей, ерік бермей, жұрт қор етті. Сен есірке, тыныш ұйықтат бақ сөзіме. Ішім толған умен өрт, сыртым дүрдей. Мен келмеске кетермін түк өндірмей. Өлең шіркін, өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын, айта бермей. Енді осы өлеңнің Фарзоне Ходжанди ханымның аударған нұсқасын оқып беруге рұқсат етіңіздер. خاک می خواهد هماغوشی من بر لبان می زنم قفل سکوت سنگ می بندد دل سوزان من فارغ از همگامه بود و نبود زود یا دیر آری آری می نهد در ره من نیز مهر انتخاب طرح من چون رونما خواهد شد بعد در آینه آینده ها ای پس از من حق هستی یافته بر دلت بنگر که بشناسی مرا قوطه زن در شعر من تا بشنوی رستاخیز تند احساس مرا یکه و تنها در این شیب و فراز با هزاران زن و زن داشتیم نوجوانی بود و بیراهی خادیانی را زدامن داشتم بعد از آن که خیش را دریافتم باز رهگام می نمودم بی زمان خلق از دنبال من پیرو نشد سنگ تحقیر ورا بودم نشان می روم بر لامکان نیستی کوله بار دل پر از زهر و شرار ای چکامک های من بیش از این رازم نسازید آشکار. Абайдың өлеңдерін оқуды одан әрі іліп әкету кезегін әріптесім Жапарбай Шаткамаға ұсынамын. آقای جعفر شاتکام همکار عزیز خودم رو برای ادامه این چالش دعوت میکنم.